дуруд дӯстони азиз, барномаи навбатии солим бимонедро пешниҳод менамоем ва имрӯз дар мавриди зарару зиёни тамоку суҳбат дорем. Агар ба таҳлилҳо назар афканем, мушоҳиди он мегардем ки ҳамарӯза инсонҳо ин ё он маълумотро дар мавриди зарару зиёни тамоку мехонанд ва ё мешунаванд. Чаро? оё дар ҳақиқат тамоку ба саломатии инсон зарар дорад ва ё як одати бад асту бас? агар ин одати бад аст ва ё ба организми инсон зарар дорад, пас чӣ гуна аз он мо бояд раҳо ёбем? дар идомаи барнома ба ин саволҳо посух мегӯем. аз таъсири дуди тамоку зиёдтар зиён дидани атрофиён бахусус занҳои ҳомила ва кӯдаконро олимон исбот намуданд ки 56% марги тифлон ба таъсир ёфтан аз дуди сигор дар батни модар рабт дорад. зане ки 4 моҳи аввали ҳомиладорӣ аз дуди сигор нафас мегирад, нишонаҳои камақлӣ дар кӯдаки батнаш пайдо шуда, баъдан ҳатто таъсири манфии он ба узвҳои дохилии тифл, эҳтимолияти часпидани узвҳо ва ғайра ба вуҷуд меояд. бо паст шудани қобилияти масъунияти бадан, хатари мубталошавӣ ба маризиҳои роҳҳои нафас, саратон, фишорбаландӣ, сактаи дил, захмҳои рӯдаю меъда шахси тамокукашро таҳдид мекунад. ҳамчунин резиши мӯй, пӯкшавии устухон, устухондард, пайдошавии бармаҳалли озжангҳо дар дасту рӯй бештар дар шахсони сигоркаш мушоҳида мешавад. мусаллам аст ки никотин заҳри мӯтодкунанда буда, қасди тарки он мушкил хоҳад буд. аммо биёед дар якҷоягӣ бар зидди ин заҳри қотил мубориза барем, бо иродаи мустаҳкам ба хотири солимии ҳам худу ҳам ҷомеа. дар идомаи барномаи солим бимонед бошад, маслиҳатҳои муфидро хоҳем шунид. дӯстони азиз, имрӯз дар ин суҳбат моро ҳамроҳӣ доранд Сорбон Мирзоев, Сипер Аттоев, Комил Муродов аз коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ. хуш омадед. ва чун гуфтем, имрӯз суҳбати мо, барномаи мо бахшида шудааст ба зарару зиёни тамоку. ва чун мушоҳида мешавад ки тамоку ва тамокукашӣ, истеъмолкунандагони тамоку имрӯз дар саросари кишварҳо ҳастанд. ва чун ман доимо ба такрор мегӯям ки имрӯзҳо ё ки солҳои охир тамоми бемориҳо рӯ ба ҷавон шудан гирифта истодаанд. аз ҷумла намин истеъмолкунандагони тамоку низ сол то сол ҷавонон шуда истоданд. ва имрӯз чун шумо ҷавон ҳастед, чун мо ҷавон ҳастем, дар мавриди зарару зиёни тамоку суҳбат мекунем ва аз он мегӯем ки чӣ гуна бояд ки ҷавонон аз ин одати бад дурӣ ҷӯянд. нахуст мехостам биёед дар мавриди худи зарари тамоку ва оне ки тамоку чӣ гуна он ба организм зарар мекунад, аз кадом ҳисоб вай зиёновар аст барои организми инсон. ташаккури зиёд. бисёрам як саволи ба маврид, чунки имрӯз тамокукашӣ ва истеъмоли тамоку дар байни наврасону ҷавонон ниҳоят рушд ёфтааст. ва чуноне ки аз оморҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ бармеояд, имрӯз шумораи анамин истеъмолкунандагони анамин тамоку рӯ ба афзоиш аст. хоб агар ки мо ба таърихи худи анамин тамоку нигоҳ кунем, бештар агар ба ин мардон таваҷҷӯҳ доштанд ё ин ки хоси эшон буд, имрӯз тамокукашӣ ба мебинем ки занон низ истифода мебаранд, кӯдакон низ истифода мебаранд ва ин албатта ба анамин солимии ҷомеаи мо таъсири худро мегузорад. агар ки мо ба таркиби химиявии тамоку нигоҳ кунем, вай аз барги худи никотин истеҳсол карда мешавад ки никотин ин алкалоиди табиӣ аст. сабаби асосии афзоиши истифодабарандагон дар он аст ки моддаи махсусе ки дар тамоку аст, ин никотин аст. ва никотин ин алкалоиди табиӣ аст, чунки ин моддаро дар соли 1809 чуноне ки аз барги никотин ҷудо карданд ва мафҳуми алкалоидро фарматсевт Мейснерун пешниҳод кардааст. ва ба ғайр аз худи тамоку дар таркиби он, барои он бинед ки вай тамоку вақте ки месӯзад, вай дуди ғализ дорад. барои паст кардани дуди он ё ин ки барои бинед ки вай алкалоиди табиӣ бӯи талх дорад, барои талхи онро нест кардан истеҳсолкунандагон албатта маззаи онро дигар мекунанд, бӯи ғализи онро ба бӯи сафед табдил медиҳанд. яъне ба ғайр аз никотин дар таркиби он моддаҳои зиёди зараррасони химиявӣ аст. ва худи анамин як дона тамокуро мо ба як корхонаи бузурги саноати химиявӣ тасаввур кардан мумкин аст ки аз он чӣ қадар моддаҳои заҳрнок ҷорӣ мешавад. албатта он корхонаи бузурги саноатӣ гуфтем барои организми инсон аст ки масалан тарҷеҳ медиҳанд як гӯем сигорро ба ё як тамокуро ба
як корхонаи бузурги саноатӣ барои таъсири манфиаш ба Таъсири саломатии манфии инсон ва инсон. дуруст ҳам қайд кардед ки масалан никотин зарари асосии таъсиррасонӣ ба организми инсон аст ва бевосита анамун вобастагии инсон низ дар ин барои истеъмол ё истифодаи сигор тамоку аз хиди никотин аст ва тавре ман медонам зиёда аз 4000 моддаҳои масалан зиёновар дар таркиби хиди сигор аст ки 40 он метавонад бевосита ба шахс таъсир кунад. Дар ин маврид агар суҳбат кунем. агар ки мо худи ба зарари никотин бинем, яъне вобастагии асосии инсон ба сигоркашӣ маҳз аз ҳисоби никотин аст, чунки мо дар боло қайд кардем ин алкалоиди табиӣ аст. худи алкалоид яъне моддаҳои гетерофунксионалии пайвастагиҳои нитрогендорро мегӯянд ки аз таркиби растаниҳо ҷудо карда мешавад. бинед ки вақте ки шахс тамоку мекашад, вай ҳарорате ки дар худи тамоку аст то 300 дараҷа баланд мешавад ва анамун ба ғайр аз гуфтем дуди тамоку дар таркиби вай масалан худи сианиди гидроген аст, кислотаҳои худи цинк аст, ба ғайр аз ин аммиак аст, қаҳрабо аст, бенфенол ҳаст. агар ки ба намин мубодилаи модда дар организм нигоҳ кунем, худи ба ҷои оне ки ба организми мо оксиген равад, дар ин ҳолат дуоксиди карбон меравад ё ба ғайри пайвастагии оксиди карбони 4 валента инчунин монооксиди карбон ё оксиди карбони 2 валента меравад ки нисбат ниҳоят заҳрнок аст ва ба ғайр аз ин бинед ки дар таркиби худи анамун масалан як дона сигор ба миқдори зиёд аммиак аст ки он масалан дар бинед ки вай болуобе ки ба реаксия рафта дар натиҷа асос ҳосил мекунад ва бинед яке аз сабабҳои асосӣ ба бемориҳои гуногуни сироятӣ ва масалан заҳролудшавии организм маҳз ҳамин истифодабарандагони сигор мебошанд. саломат бошед ва чун барномаи мо дар мавриди ин ва ё он беморӣ суҳбат мекунад аслан ҳамешагӣ, имрӯз мо ин суҳбатро аз чӣ хотир пешниҳод намудем? тавре гуфтем имрӯз бемориҳо рӯ ба афзоиш доранд ва дилхоҳ беморӣ хусусияти ҷавоншавӣ гирифта истодааст. аз ҷумла тавре қайд кардам боло истифодабарандагони сигор имрӯз ҷавонон ҳастанд. аслан асосан вақте ки мо масалан истифода мебарем якумин дараҷа таъсир мерасонад ба узвҳои ҳозима, хусусан таъсири аввалин ба дандонҳо ва баъдан ба узвҳои ҳозима. суҳбатро бо сипер идома медиҳем ки масалан чун шумо мутахассис соҳаи дандонпизишк ҳастед, чӣ гуна таъсиррасонӣ аст аз ин маводҳои никотин ба дандонҳо, ба солимии дандонҳо? никотини таркиби сигор ба ҳамаи узвҳои инсоният зарари худро мерасонад, пеш аз ҳама дандонҳо ки дар сароғози системаи ҳозима ҷой гирифтанд. никотин қобилият дорад ки дандонҳои моро сиёҳ кунад ва зуд аз байн барад. инчунин ҳамин никотине ки дар таркиби сигор мавҷуд аст қобилият дорад ки бофтаҳои нарми атрофи дандонҳоро хӯрда кунад ва боиси сар задани бемории якқатор ковокии даҳон оварда расонад. махсусан чунон ки зикр мешавад, бисёр ғадудҳои калони лобӣ ҷой гирифтан дар ковокии даҳон, дар ғадуди зери забон ва ғадуди зери ҷоғи пӯён ки анами кашидани сигор ва маводҳое ки аз тамоку иборатанд, онҳо боис мегарданд ки ба гирифторшавии саратон оварда расонад, саратони ковокии даҳон. инчунин ба халалдоршавии анами хунравии милкҳои дандон оварда мерасонанд. طبق کارشناسان سازمان عمومی جهانی تندرستی یک دونه سیگار قابلیت دارد که 5 دقیقه عمر آدمیزاد رو کم کند. اگر شخصیت‌هایی که برای مثال در یک شبانه روز 15-20 دونه سیگار استفاده میکنند، آنها ممکن است در دوام حیات 15-16 سال حیات خود رو از بین برند. چون گفتیم که تاثیر دارد به ارگانیسم، چون گفتیم که نیکوتین میرود با تاثیر منفی میرساند به دندان‌ها، بعداً به عضوهای هاضمه و مسلم است که چون ما نفس میگیریم، نفس همون دوده که میبراید ما نفس میگیریم، به واسطه تاثیر میکند به شش‌ها. در این مورد چیگونه مثلا طوری که در نوار است، البته که این دقیق هم هست که میتواند استفاده برنده همین مواد تماکو شش‌های آن تا اندازه بله ناسالم گردد و در نتیجه به بیماری‌های سرطان شش هم گرفتار شود. در این مورد چی گفته میتوانید؟ سازمان عمومی جهانی تندرستی معلوم کرده است که اکثریت بیماری‌های سیرایتی که در ششم رخ می‌دهد تقریباً 90% از حساب سیگار کشی است، چون که دود سیگاری که ما میکشیم رفته به ششم میرسد و این قابلیت دارد که همون حجره‌های ششم رو نابود کند
و حجره نوی که ششو تولید میکنند اونها قابلیت ندارن که دوباره جای خود رو برقرار کنند. زیرا بعضی سیگارکش‌ها پیوسته در 5 دقیقه پس هم عملیات خود رو تکرار میکنند که این نمو حجره ها رو نمیگذارد که اثر نفت تولید شوند و جای خود رو اشغال کنند. تاثیر منفی بر رساند سیگارکشی به شخص استفاده برنده. تا جای من میدونم استفاده این سیگار میتواند به محیط اطراف هم تاثیر رساند. بیت سوربن صحبت رو ادامه میدیم. چگونه تاثیر میرساند به محیط اطراف؟ نفرانی که با سیگارکشی مشغول هستند بیماری‌های نفس‌تنگی، ورم شوش، بیماری‌های سیل، این بیماری‌های مقرری است که این نفران به این بیماری‌ها گرفتار هستند. شخص سیگارکش نه فقط به خودش ضرر میرساند، یعنی که همون نیکوتینی که در ترکیب تماکو هست میباشد، همون تاثیر تماکو با خود همون قسم زیادش به هوا، یعنی که به همون محیطی که وای سیگار کشیده ایستاده است و همون محیط می رود و نفری که در همون خانه که مثلا در همون خانه سیگار کشیده ایستاده و یا وقتی که اگر 1 ساعت ایستاد همون نفری در همون خانه ایستاده بودگی این برابر میشه با همون نفری که 4 دانه سیگار رو کشیده ایستاده است. طوری گفتیم که مثلا امروز تعداد معینی نفران در سرتاسر کشورها مثلا از استفاده این تماکو زیان میبینند. همه ساله در کشورهای جهان 880 میلیون نفر آدم میخواد از استفاده تماکو دست کشد. اما راهی ساده و آسان است. چرا راهی ساده و آسان است؟ اگر که مثلا امروز شخص به تماکو رو آورد یک مدت معین و دید که هم پهلوهای منفی اقتصادی است، اگر از یک طرف اگر نظر کنیم به واسطه پهلوی منفی اقتصادی است که ضرر و زیان به بودجه خود شخص وارد می شود. دست کشیدن باید چگونه صورت گیرد؟ می تواند که شخص از این عادت دوری جوید. نیکوتین در ترکیب سیگار موجود بوده مطابق می شود و اون چیز به خود قبول میکند و پرتافتنش دشوارتر می شود. با فکر من که برای اون که از همین کار انسانیت دست کشد باید مقدار اول کم کند، زینه به زینه بعد و پرتافته می شود. یک بار از این چیز دست کشیده نمیشن. اگر برای مثال شخصانی که خون روز کشن، خود سیگارت کشن، یک بار این چیز رو بس کنن با بسیار بیماری‌های گوناگون آورده میرساند که ممکن خف یک بار از حیات محروم شدن اونها میگردد. و ما باوری کامل داریم که سیگار کشی، یعنی که نفرانی که با سیگار کشی دست میزنند در آینده همین عقل سالم بالا رفته و آنها از همین کردار بدشون قطعاً دست میکشند. چنانه که بسیاری یک سوال به مورد بود که راههای همین پیشگیری و اینکه دور بودن از این عمل نامطلوب که امروز جامعه جهانی رو با تشویش آورده است. اگر از نگاه خود شیمیایی بیولوژی گیریم، خود بیش از 120 دولت جهان امروز به همین رستنی تماکو دست دارند و ما چنانه که گفتیم مثلا عادت کنونی یک مشکل بدن دست کشیدن از استفاده تماکو این همون نیکوتین است، یعنی که وای الکالوید گفتیم طبیعی است. خودی مثلا علم یا اینکه فارماسیست مرسلن معین کرده است که 4 شرط هست و ما همون ماده شیمیایی را ماده الکالویدی نام بریم. یکمین پیش از همه وای همین به هیجان آورنده است. دوم این پیش از همه درد، یعنی که کم کردن درد یعنی همین ارگانیسم است و باید که وای طبابتی باشد. یا بعد از نگاه شیمیایی وای باید که پیوستگی مرکب باشد. یعنی متاسفانه چون که ما میدونیم نیکوتین امروز وقتی که شخص استفاده میبرد وای با مقدار کنسنتراسیون زیادتر به ارگانیسم وارد می شود و این البته به هیجان آوری سیستم همین عصب انسان آورده میرساند که وای شخص را وابسته میکند. پیش از همه اراده مستحکم باید باشد، یعنی که هر یک شخص باید گوید که من استفاده نمیبرم، یعنی از روی نگاه علمی پسیکولوژی گوییم اگر و از همین خاطر باید که اراده مستحکم باشد و همون شماره بینید که در یک روز که شما گفتید بعضی هستن تا 10 دانه سیگار میکشند، همون مقداری همون سیگار رو کم کنند، یعنی که منتظم یک رژیم معین کنند و میتوانند که مثلا جوانو برای همین با ورزش مشغول شوند، با مثلا با کتابخوانی مشغول شوند. بینید که وقتی که همون شخص کتاب میخواند در همون طورهای حسیاتی که در انگشتان وی است الکی حسیات میکند که وی کتاب خوانده ایستاده است. یعنی همین عامل ها یا اینکه همین راههای با کتابخوانی روی آوردن یا اینکه مثلا با ورزش مشغول شدن و پیش از همه اراده
мустаҳкам янаму шахс метавонад ки вай аз анамин амали номатлуб даст кашад ва ин ба ҳам ба буҷаи оила янамун шахс ва ҳам ба анамун атрофиён зарараш чӣ мешавад камтар. ҳангоми ҳомиладории занҳо онҳо метавонанд ки таъсирашон ба тифли онҳо яъне ки оварда расонад ва тибқи омори байналмилалӣ занҳое ки сигаркаш ҳастанд нисбат ба занҳое ки сигор намекашанд фавти тифли онҳо 70% зиёдтар ҳастанд. биед дар мавриди он суҳбат кунем ки масалан гуфтем ки чӣ гуна роҳҳои пешгирӣ аст. шумо дуруст қайд кардед ки чӣ кор кунем ки бояд ки дар байни ҷамъият ҳамин чиз камтар шавад. ба фикри ман ки ҳам шахсоне ки ба ин корҳоло даст назаданд мо хубтар мешавад ки байни вео анаи фаҳмондадиҳӣ бисёртар кунем дар бораи зарари носу сигару дигар чизҳош ва бисёртар хубтар мешавад ки дар барномаҳои телевизионӣ ҳам зиёдтар ҳамин чизҳоро ба намоиш гузоранд шояд ки ба мардум таъсири худро расонад. ман фикр мекунам пеш аз оне ки масалан ба сигаркашӣ даст мезананд аз ҳамон нафаре ки ин одатро дорад пурсон шудан хеле ба маврид аст, чун масалан метавонад ки барои шахс тавсия диҳад ки оё истифода барад ва ё не, ё ин ки чӣ гуна он масалан зиёну зарар дида истодааст ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам аз ҷиҳати тансиҳатӣ. ва як чизи дигарро қайд кардан зарур аст ки ҳамин қаҳвачие ки мо истеъмол мекунем инам кайфияти асабро зиёд мекунад, инам организмро водор месозад ки шахс бо дубора ба ҳамин кор сар занад. шахсе ки ҳамин сигаркаширо баҳс мекунад ба онҳо тавсия дода намешавад ки қаҳвачиро истеъмол кунанд. инчунин ба онҳо бисёртар ба варзиш машғул шудан тавсия дода мешавад, ба китобхонӣ, зеро ки вақте ки асаб ба як кор машғул шуд аллакай ҳамин кайфияти сигару носу дигар чи аз ёди вео мебурад, фаромӯш шуданаш мумкин аст. чун шумо ҷавон ҳастед, масалан чун шумо ҷавонҳое ҳастед ки аз ин одат дур ҳастед, чӣ гуна метавонед ки як тавсияи хуб барои он ҷавонҳое ки масалан ин одатро доранд пешниҳод кунед ки дур бошанд? ман яке аз сабабҳои ба сигаркашӣ машғул шудани ҷавононро дар он мебинам ки назорати волидайн нисбат ба ҳамон нафарон суст аст ва атрофиёни онҳо яъне ки дӯстони онҳо ҳам ба ҳамин корҳо ки машғул ҳастанд онҳо зиёдтар ба ҳамин чиз майл мебанданд ва бисёр хуб мешуд ки волидайн яъне ки падару модарон ҳам нисбат ба ин чиз сахтгир бошанд ва назоратро хубтар кунанд ки ҳамин фарзандонашон ба ин корҳо даст назананд. бинед ки бисёртар ҷавононе ки даст мезананд ба намин сигаркаш ва як масалан психология дорад ки бе ман сигор кашидам ҳамун дӯсти ман ё ин ки рафиқи ман яъне ки кӯшиш мекунад анамин шахси сигаркаш анамин ҷалб намояд ёрону дӯстони худро. аз ҳамин хотир ман ба ҷавонон тавсия медиҳам ки ба ҳар гуна намин масалан филмҳое ки ҳастанд таблиғ накунанд, нигоҳ доранд. саломат бошед. ва тавре чанд маротиба ҳам ишора кардем, истифодаи тамокин як одат ва ё вобастагии психикӣ аст. дурустам қайд кардед ки масалан имрӯз то андозаи дур бурдан аз назорати волидон дар миёни ҷавонон ба он оварда мерасонад ки ҷавонони мо рӯ оранд ба истифодаи сигор. надонистан ва ё огаҳ набудан ё то андозаи муайян огаҳ набудан аз зарару зиёни тамоку, истифодаи тамоку ба саломати шахс метавонад ки ба он боис гардад ки ӯ рӯ орад ба масалан истифода ва истеъмоли тамоку. ба назар мерасад масалан калонсолҳои мо имрӯз аз истифодаи тамоку дур нестанд ё ин ки бебаҳра нестанд, чун онҳо истифода мекунанд ҷавонону наврасони мо бо тақлид аз калонтарҳои худ аз калонсолон истифодаи тамокуро ба роҳ мемонанд. ва фикр мекунам хуб тавсияҳоеро низ пешниҳод доштед дар мавриди дур будан аз истифодаи тамоку. дӯстони азиз, биед дар идомаи тавсияҳои меҳмонони барнома бахши тавсияро мебинем ки чӣ гуна тавсияҳои судмандро барои мо шумо пешниҳод менамояд. коршиносон ба ин ақида розӣ ҳастанд ки тарки сигаркашӣ мушкил аст, аммо имконпазир. чанд маслиҳати муфид барои тарки тамоку. якум, фаҳмед ки чаро мехоҳед тамокукаширо тарк кунед. чаро шумо қарор додед ки ин корро тарк созед. барои гирифтани ҷавоби асоснок ба шумо сабабҳои қавӣ ва инфиродӣ лозиманд ки шуморо водор мекунад ки тамокукаширо тарк созед. дуюм, ногаҳон напартоед. сигарҳои худро партофтан ва радди ниҳоии худро барои ҳаматрофиён эълон доштан хеле кори ҷолиб аст, аммо ин одатро дарҳол напартоед. кӯшиш кунед ки оҳиста оҳиста аз ин одати бад дур шавед.
سیوم، تراپی عوض‌کننده نیکوتین را سنجید. وقتی که شما تماکوکشی را ترک میکنید، نارسایی نیکوتین میتواند شما را روح افتاده، دیپرسیا، اضطراب و یا عصبانی کند. تراپی عوض‌کننده نیکوتین میتواند این نشان دهنده ها را کاهش دهد. چهارم، این کار را تنها نکنید. با دوستان، عائله و همکارانتان گویید که تماکوکشی را ترک کردنی هستید. روح بلندی آنها برای شما خیلی مهم است. پنجم، با استرس مبارزه برید. یکی از سبب‌های تماکوکشی آدمان در آن است که نیکوتین به استراحت آنها مساعدت می‌کند. پس از برآمدن از تماکوکشی، شما باید راه نوعی مبارزه با استرس را یابید. کورس‌های منتظم محض، گوش کردن موسیقی استراحت بخش یا اجرای یوگا و ملاحظه را برای خود سنجید. ششم، خانه خود را تازه کنید. پس از تماکوکشی آخرین خود، همه خاکسترها و آتشگیرک‌ها را پرتایید. تمام لباس‌هایی را که بوی دود دارند بشویید و قالین و پرده و جهاز خانه را تازه کنید. هفتم، جای عوض کنی. فعالیت جسمانی میتواند به کم کردن خواهش نیکوتین و رفع بعضی از علامت‌های خروج مساعدت کند. سیر و گشت کردن با حیوان، به مثال سگ، سیر و گشت در هوای تازه، سیر و گشت با کودک یا شغل ورزیدن در زمین کمک خوب است برای دور بودن از سیگار کشی. هشتم، میوه و سبزیجات بخورید. هنگام قطع کردن سیگار کوشش کنید که به پرهیز رعایت کنید. خود را از حد زیاد محروم کردن میتواند برعکس شود. به جای این کوشش کنید که بیشتر میوه، سبزیجات و کبودی استعمال نمایید. نهم، آب فراوان بنوشید. وقتی که شما خواهش تماکوکشی را حس میکنید، آهسته یک استکان آب بنوشید. این نه تنها احتیاجات به سیگار را کاهش می‌دهد، بلکه اینچنین به کاهش نشانه‌های خروج مساعدت می‌کند. دهم و البته از همه مهم، اراده قوی داشته باشید. تو می‌توانی، پس هر فرصت را غنیمت و سلامتی را قیمت دانسته کوشش نما. تشکر زیاد دوستان عزیز. ادامه برنامه سالم بمانید است و امروز در مورد ضرر و زیان تماکو صحبت داریم و با شما نیز توصیه می‌دهم که از عادت‌های بد دوری جویید و حتما که اراده قوی داشته باشید، زیرا اراده قوی داشتن میتواند شخص را از دلخواه عادت بد ایمن نگاه دارد. و امروز مشخصا ما و شما در مورد این و یا آن بیماری صحبت نکردیم، زیرا طوری گفتن در مورد خیلی گوییم راه‌های مثلا پیشگیری دور بودن از سیگار صحبت داشتیم و فکر میکنم که با راه اندازی کارهای فهماندهی میتوانیم که تا یک اندازه معین سهم سازگار خود را در سالمی جامعه امروز رسانیده توانیم. تشکر از آنی که امروز آمدید و صحبت داشتید در مورد ضرر و زیان تماکو. دوستان عزیز، برنامه سالم بمانید بود تا این لحظه و همیشه کوشش کنید که زندگی خود را زیبا سازید، از عادت‌های بد دوری جویید تا نفس آزاد گیرید و سالم باشید و روحتان همیشه بالیده. تا برنامه دیگر سالم بمانید.